Hadiansan penaitam balakang kerdep igi jaka jung okai. Kesorkar jela kalasya ban plepat ba abyang hagasing baar jung katayo yaki lai teli igi jaka jung okai naga benta kinong syong shnong jung kejela. Bat kinong letkai ki hab ban bot renti igi jung petha jung kesorkar haga bedai bat kejing yakun ya ke COVID-19. Henry lasaki pat ba kejing wan ki beriau syakini igi jaka jung okai kaduna bha habi nujor bat ki por ki bamenshwa haga por bampat don kejing pang COVID-19. Kini kilai teli ki jaka jung okai ki bela plepat ba abyang ha kasngi baar jung katayo ki kentup ya kanan pelok bat ke Elephant Falls ki berada naganong ba Shillong bat ka Nerupa ke berada Omyam ha ke distrik Riboy. Kadau ke bak sorkar kelasya ban kli kini ki jaka jung okai ke longban ailat ki pat ba ke jela bakin yo let syangkai pengat hantam habah ki san benai tam la syuphang kerdep ki jaka jung okai perthai. Ha kasngi ba pli kini ki jaka jung okai la saki ba katu kan ngot ki pat ba ki let syangkai pengat Hagi ni jaga jung okai. Bat shua bikin bong syapwa. Kibor kami jong ini jaga jung okai kila syem ka kerteng. Bat thoru ika jing syet jong inong wan kai. Wala ke sorkar kala sya ikipat ba manit kai hagi ni kilai teli ki jaga jung okai. Henry la saki pat bagi ni ki jaga jung okai. Kim hui hui syu. Kum bagi julong hagi benai ki belalej. Haka por bagi jing pang COVID-19. Kampat don haka jela. Pikat kum ki SOP ke bala ai ke sorkar kalong ba ni hab ban pentikena bagi staff ke jongi ke dewan dan yaki lagi jong ki face shield, lagi jong face mask, lagi jong ki hand gloves, but ban penting na ba ni dewan maintain ya ka physical distancing ba andru foot. Di hakabay de ba dapat ki nongwan kai ru nakalang sarkar kala patha ini bangi dewan sanitize ki kali ki jong ki ni dewan enter ki details jong ki nongwan kai nadu ka kerteng ka address ki phone numbers khang bala dadan kono ka outbreak nila ban le ya ka contact tracing but nalor ka taru nila penbiang iki niki hand washing station nang ta ki niki drinking water station khanang ba kitu ki nongwan kai kim dan kam manora i na la yeng henry nila penbiang nun ngi hang ni ha ka bay ba ka SOP. Di hakabay dapat dapat kini ki bam kedi ke bawah rak maki nak lagi jungi la bot lagi jong ki garbage bag ke ba habaki wan ru ki hab ban rak no salai ki hab ban bread bisi ngajong umdai bakin bread pathar sakni ka jaga ke jong ki menta kala lang sansni menta kala sansni no bangi pli hakasni ke baningkong yo Henry group hakasni wa ar ngiyo pra group hakasni ke balai ngiyo khandai group bat menden hakasni ke basau ngiyo kharbai group tengi pen i ba kat pakinang mi isni kani ke jingwan kala nang kiyo bat ni kermen ba hakini kisni kinangwan kakin nang bon chushu da ka jing yo i ke jong kiling baki media da ka jing yo i ke jong ki ya ke bangi nginale nak banta ban penbit penbiang nak banta ke jing singan hakabai dei bagu ni penyang jing pang COVID-19 kini ki bawan kidai napo setiap jongi na ki don ru ki mana bari bawan mentat em ki bawan tar adu men kesngi kidai bet naka state ke jong nomor bakat kum ka order jong sarkar ong empat sya ka inter state movement dengan nom tharai hidup bikin yo banwan kan naba dei tat an ka sarkar kala sya ki sai perkhat ada kum hipat kum no begin ne am pa